alongta sumindar adang yoga arani katalon. Karbi Anglong Autonomous Council Chairman ang Hoyapan MAC Raju Tiso nomination alu kijokdam. Kohora long kaji rong hang piamen pen kaching thoramu long isom det pen nonada sai chingchilang. Kardom pini prime time abirta ang ton pen chethanam sinang. Pini lake somindar adang yoga arnilo. Bangso arni det piadang chot lapukalisi somindar adang along kido an adet along anta mithang e ok epran ki messenger aphan yoga asai ki claim dona sonsi ladak diphu rong sopia long setami ingdeng nerkep somindar adang yoga arni talon pon. Kedamtang surihini ra kriplia ningkan matijong ni phai kriplia ni United Nation a hinpen wosik ni phai inquiry siar ni abangki somindar adang yoga arani mate international yoga arni lopusi pangdak ponlo. Bangso pen aphi kedamtang surihini ra kripho aningkan wosik ni phai inquiry siar ni penke kechengsi somindar adang yoga arni katalon pangcheng ponlo. Laso teng pen pining surihini ra inquiry hini anabangki ingdeng nerkep somindar adang yoga arni katalon nang pleng tanglo. Lason si pini bangso ingdeng nerkep somindar adang yoga arani det pi adang along katalon dun asonsi Karbi Anglong ahempi diphu rong supi angkang kasa patu aklam along pen danglok taralangso Karbi People's Hall along tame talon dun. Krira Bharati Karbi Anglong District Committee kachepatir pi ponalong Karbi Anglong Sports Association a hinpen cherap chito dunsi piniada porphai troxy pen yoga ke paman pon asonsi taralangso Karbi People's Hall along sitami paman pon. Bangso hut Karbi Anglong Autonomous Council CEM Bari mate MAC Tuliram Ronghang MLA Bidya Singh Ingleng MP Horen Singh Be pen danglok kedo an MAC atum chitong dunsi ingdeng nerkep International Yoga Day Mesen pen paman pon. News report Longsodar Inti Karbi Anglong Live. Pinablake Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Anghoy Abaha Karbi Anglong Autonomous Council Station Hall along Kilik Paduponpo. Bangso Chairman Anghoy Aparman Pini Karbi Anglong Autonomous Council Joint Secretary Legislative Bir Singh Inti Arideng along MAC Raju Tisopen nomination alo kijokdam. Piniada porphai krisia pormalong Karbi Anglong Autonomous Council Chairman ang hoyalong kiligalong kachipati dunjia phanpura MAC Raju Tiso hinpen Karbi Anglong Autonomous Council Joint Secretary Legislative Bir Singh Inti Arideng kachuning rialo mati nomination alo kijokdam. Bangso nomination alo kijokdam hut proposer kipidun laki MAC Amar Singh Tiso lapen secondar kipidun laki MAC Richard Tokbi pensi chipidun lo. Bangso nomination alo kijokdam ji aphan pura Karbi Anglong Autonomous Council CEM Barim mati MAC Dr. Tuliram Ronghang ahin pen kijapon along non hedjong ke haipon MAC do an lapen MLA Dorsing Ronghang setami chetong dunsi bangso nomination alo kijokasai pachun pon. News report Karbi Anglong Live. Kedamtang surihini ra inquiry ningkan therepo ni phaiser kebani CEM Barim Dr. Tuliram Ronghang ahin pensi kohora along kaching thora sai kideng ponji aphanpura long e somponlo bonta non aningkan hini pleng det apita bangso sai ki claim klere kapot inoda bangphu ningduk chepaklang lapen ki claim serak japhan Karbi Anglong Live athengno kachuning ripon. Kaziranga National Park mate World Heritage Site pen kachihoi lok kohora along kedamtang surihini ra inquiry aningkan there ni phaiser kep arani
kaji rong hang pia phan kachip kimo mate kar chomai padopon hut Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram rong hang pen lam theke jai pon hut kohora mate kindu langso Golaghat district pen ahoyalong kaji rong hang pia men pen donri mate memorial gate kaselam ponjia phan chechak ponlo lapen kaji rong hang pia men pen kesang hem mate guest house anparta kaji rong hang pia men pen children parks beautification lapen extension asai hai hui ke claim ponjia phan radang no pachetak ponlo lahayalam karjulong pen radatum aning karong chipirinti seta piniarni anda bangso asai ke claim klerega jok hawar aradatum aning ke oya sonsido kohora chandra singh rongpi amikar joy singh phangchu nangke thandu na tengking boka khadasor inut agarwal po abang pho phansi ke paklem toy seta upi akisung ke doni nonpu anta saipang chengchelang pinpur damsina jongsi donri selam pon pulote aduya hoy chepang thekmi senpo lapen guest house etami kim lopute hongpen kewanga tumpen revenue longdon po lapen children park sita pami pi senlote osomaratum kijoi ani arongpo sita la sini tum kohra ratta hodai da chathan le je anaji reading da choisi kambang chengche det ma arlo la man ngi dan chini dun de lo sita kambang pini anda chengche de lo hastorni ke rat sodang do kadog weta arjulong prong lo le da karjero ham piamen pen id ne pu la pen bo khat inut afan si pilo buta arjulong mare akam baklem ye phan amen chini ma amen agorwala rason se arjulong hai la ala phansi ke pek pu ya la ni ta sarkari gambrana thana lam lo la ke already alang ni phansi kami pek lo la pen kam da chengi pu pu la ni ta sarkari gambrana nang than ta ajir ding pik lo nang than pini ani tan chengchela lasi bangso a children park setami pangthai adpen kapami senji aphan akinang sot tang surihini ra kris yukke kan kajirong hang pia phan matijong ani phai phor ni karchu mate ka chikimo ja meglong Karbi Anglong CM Dr. Tuliram hang kan je ponje Karbi Anglong la pen Golaghat a hoi ladak kohora na kilulong kajirong hang pia men pen isi memorial gate adon rika salami phansi pangdak lo la pen guest house kajirong hang pia men guest house ki pangdak phansi hasorni rarang no pangdak lo la bangso pen a phi pangdak da pen a phia ko dak wang thulo la ke March surihini reng koi March tarik sir kebarni se labang so along pine dak sompon lo labang so long foundation stone along ke topon la kajirong hangpi memorial gate kajirong hangpi guest house lapen beautification and extension of kajirong hangpi memorial park labang so long som det pen apike corona abur yothe anda me corona abur pen job sai mo anda mington koklos da me pini corona ka do ka be ablang so abur jud rp kapre ka di malong ke la kedeng tang scheme mate long ek som tang de man ke akam kha pang cheng bomos me la dak pirthe adang pen ke bang areng ke lokatum la pen kapre ka dia pen ke bang atum kajiro national park bang lo te Karbi Anglong ana tame nang luchok ti bak nang kijui phan bang la si Karbi Anglong araje ke la dak ando ke thek long chengji ke asla bang sopot kopi posi pinya anda me ke claim kledan mal dak children park pule la ana kangram su ke chelang no pin la dak so mardom han kijui silme la pana dim me me da jip pusini lima thala pen dola marapen arjison rongphar Karbi Anglong live nomati pen socheng thenta constituency kache hoinot lapen Karbi Anglong pen Nagaon district ahoy kedo kahat niso longjon inglong lok Karbi arat amithang hithi kulat kidun wongji atowar kavidet ajo rongara datu methang atangka chirungsi towar kache se marasai kideng kidamtang pharo khrisir kebra phokebra hini aningkan pen rong kachoseng kahat niso longjon arong non an ningkan troxi kep arta kiplengji dok arta nang letanglo bonda rada tum kache lengji aphan ke mesen atowar sarkar mate Karbi Anglong Autonomous Council hin pen pipon thek thelang bangso towar kavia jok niso longjon athoi ara datum beha hin punoi loke charli osomaratum lapen ke sokiun e ahut punoi ingna matowar ke dam langbung lang terpen danglok ingphat ke check pensi dam nanglo Karbi Anglong live ke la tum don pini ne tum Karbi Anglong live pe ladak inglong long john mate dak tiso long john la bangso athoi si dolo la bangke nomati constituency la ben so cheng thanda constituency ki parlo jasemet Nagaon district la pen Karbi Anglong hoi long si dolo nil tum ke la dak Karbi Anglong live pen nil tum la dak kisung aputha nil tum ahok paralam abirta pachini ji bhajen nil tum Karbi Anglong live ke la ara tuman ki pakwa nil tum por ipolo la hello la bangso 1952
Mikir Hills labangso Longde Rapi Kalitang Korsing Terang CM do Bompen non 2022 non Akihai Tuliram Ronghang Dr. Tuliram Ronghang alang lige non CM Karbiang Long Thomas Council alang li cari bom lapen non ko ana ningkana pi labangso towa non puta avipila labangso thoi ke non anda meri hing avela misen ki juna lang avela rongara tumse amen na jung alang li tum jung Tumsi ki chuklem Falkland atawar alang li tum Falkland misin men alang li tum tawar Islam polo Kidamtang apor ahut retacing hi Karbiang Long Autonomous Council Deputy Chairman Kiki Bomahut Mai Ronghang along an towar semar ponlo bonda Mai Ronghang ahawar pen niso longjon kahara thoi an ke non puta rihing ame mesen ki jona lang lapen gari motor kacheleng phuna towar kavidera jok rada tu methang atangka chirungsi pini towar ka semarasai dengpon Bahak lo Islam militum rong sila mane alang nitum kami biki borwa ma kidum kami kidu kisung wajone lo kedam ke bang kedu ke kisung wajone lo Islam alang nitum bang mane sarkar bentap ko sarkar benta alang ni sorsar se mane sarkar benta Islam alang ni Islam lo mane sarkar ang lele aprang alang ni cipening ding alam lo alang ni ko biti biri bitu mana joini si alang ni Islam mane laso posa alang li aminang jong salang li chukror long mana alang li bang Islam mane kido ke bang kido ke tha kido ke ma ahut ban ki sukun eta to koi ta hai laso joni alang li chima tha po joni si alang li bang Islam angke kahat niso longjor aradatum sarkar aphan towar cholang bomlo bonda sarkar atum kitong thek thelang mini pu matha ponsi methanga hin pen chirung ponsi methanga chelenga towara bangke chesemar de lupusi rada hin pen Karbiang Long life apherang ke athingno nang pachini dun news report Bikram Teron Karbiang Long live Lakhaing ko rapli Diopani constituency angka Diopani towar cheko galong kedo Gulab Chandra Bharali Achor Monimala Bharali Artaningkan Plikep Kepangji akeso kacholong lok ajok keso kachelangji aphan Karbiang Long Autonomous Council Kacharia ke hoy Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Mumin lapen local MAC along keso kachelang iji aphan kirap kachohang Monimala Bharali alangli kedamtang surihini aningkan penando pen pinso osomar Anupam Bharali pen Ankur Bharali banghini dodet pen keso cholong loklo Laso pen keso kachepa meji aphan masap masup kachubirti atangka hidia longle hormu hai hui chojorsi along keso chepaklang damlo Lapu an keso peklang det pen aphi anta keso ke meji abang angthek masap ta chelong le dera jok non ke keso kachepaklang ji aphan anta kadure mate tangka anta kavidera jok remdet asonlo lasi non ke keso kachelang ji aphan un ederlo ajok Hemalongsi padoverelo Monit kereng agajok lapuson kelang ding abangki ning chereng no dak pusi apenan Gulab Bharali pen chethan Lasi ajat nonsita labata isi an puthot keso kachelang ji aphat mathalo Lasi Karbiang Long Autonomous Council ke chari ke thekiding Bokajan MLA Deputy Speaker Dr. Numal Mumin lapen Diopani MAC Straban Telenga atumaphan chuningri padikrimlo ki un an pen keso kachelang ji aphan Nangrab dun tha pusi chuning ripedo মানসিক ৰোগত আজি 20 বছৰ ধৰি আক্ৰান্ত হৈ আছে তাৰ কাৰণে মই বিধানসভাৰ মহোদয়লৈ আৰু আৰচিছ এৰিয়াৰ স্থানীয় এমডিচিলৈ আমি কাটৰ নোট কৰিছোঁ যাতে কিবা এটা সহায় সহযোগ কৰিব বুলি তাইৰ নাম কি আছে মণিমালা ভৰালী তাই কিমান বছৰ ধৰি আক্ৰান্ত হৈ আছে মানসিক ৰোগত 20 বছৰ ধৰি আক্ৰান্ত হৈ আছে 20 বছৰ ধৰি আপুনি আগতে ক'ৰবাত চিকিৎসা কৰাইছিলে টেষ্টপৰ্ট কৰাইছিল আৰু বৰ্তমান সময়ত কিবা চিকিৎসা বৰ্তমান সময়ত এনে দৰৱ পাতি আনি খুৱাইছোঁ ইমান হেৰি হোৱা নাই দৰৱ পাতি মানে আপুনি ক'ৰ পৰা আনি টেষ্টপৰ্ট কৰা Lapen kumani ning ke mepen kerab dunjia phan ning ke hangabang aling la screen along ke paklang pon Bank of Baroda account number 21658100000185 along kahumri jia phan kachuning ripon প্ৰায় 22 বছৰমান হ'ল তেতিয়া দুটা ল'ৰা হোৱালৈকে তো ভালে আছিলে তেতিয়া ল'ৰা সৰুটো 6 মাহ 7 মাহ হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ বেমাৰটো ধৰিছে আৰু মাজতে একবাৰ তেজপুৰ লৈ ভাল কৰিছিলে ভাল কৰাৰ পিছতো এতিয়া প্ৰায় 18 বছৰমান হ'ল তাই সেই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে মানসিক ৰোগত
কিন্তু আৰু তেওঁলোকৰ আৰ্থিক কম যে সেইকাৰণে ল'বলৈ পৰা নাই আৰু হয় আপোনালোকে তেনেকৈ তেওঁ হেৰিও কৰা নাই খোজাও নাই আমি আৰু তেওঁ চলি থকা দেখি আছোঁ আমিও আগজাচি যোৱা নাই আৰু এওঁ এনেকুৱা আমাৰ লগতে ইমান সহায়টো বিচৰা নাই বাৰু Bukajan pen anantirang Karbi Anglong Live. Tang dipini prime time berta ke lapuan si kang toniklo.